Poštovani gledalci, dobro večer. Dok se svetska diplomatija bavi krizom u bivšoj Jugoslaviji, rukovodeći se dobro poznatim manirima zasnovanim na političkim interesima, muslimani pojačavaju ofanzivu ne osvrćući se na reagovanja i optužbe iz sveta. Njihove namere su jasne, žele osvojiti nove strateške prostore po svaku cenu i stvoriti povoljnije pozicije pred sveobuhvatni nastavak rata. Koriste se svim sredstvima, uključujući i blokadu mirovnih snaga, kao što su to učinili u širem reonu Travnika i Vlašića. Borbe na Vlašićkom i Majličkom području i dalje se vode. Danas je predsjednik Republike Srpske dr. Radovan Karadžić obišao opštine Lopare i Ugljevik i sa narodom, rukovodstvom i vojnim komandantima razgovarao o situaciji u Majličkom kraju. Ovo područje živi u uslovima neposrednog ratnog okruženja. Utisci su da je ovaj narod vedar i bodar, da zna šta hoće i da je odlučan da brani svoju zemlju. U vojsci su isto tako stanje morala odlično, opremljenost i odlučnost i nema nikakve primjedbe ni zamjerke, naprotiv ima potpuni, pokriveni i utemeljeni optimizam i mislim da ćemo da uradimo nešto slično kao što smo radili kada su nas napali iz Bihaća. Naime, za nas Tuzla više nije nikakva zaštićena zona, to je uporište i sjedište drugog korpusa muslimanske vojske i jedno uporište iz koga su krenuli na naše prostore da ugroze Majevicu srpsku, da ugroze Relej koji usput budi rečeno nije pao, prema tome narod treba da zna. Mislim da sad imamo sva legitimna prava da vratimo i da gonimo neprijatelja do Tuzle, ako treba i Tuzlu. Vi ste rijetko uniforme, evo svaka uniforma kod vas je upozorenje neku ozbiljnost. Pa ne treba da nas natjeruju da oblačimo uniforme. Ako obučemo uniforme, obućemo cijela nacija uniforme ako bude potrebno. Mi smo se tukli u onoj mjeri u kojoj smo smatrali minimalno i u kojoj smo smatrali da treba da zaštitimo svoje interese. Međutim, ako nas natjeraju da zaista svi obučemo uniforme i da centralizujemo snabdijevanje, da pa čak i proglasimo ratno stanje, onda više neće biti nikakvih primirja, onda se ide na potpuno uništenje našeg neprijatelja. Mi smo do sada htjeli da im omogućimo neki remi ishod ovoga rata, oni očigledno to neće i sada je naše opredjeljenje, naša orientacija da se neprijatelj mora uništavati i uništiti, prije svega na Majevici, a zatim i dalje od naših prostora. Konačno i Tuzla je nekada bila naša i nema razloga da je se odričemo. Pošto čitav svijet zna da se radi o jednoj velikoj ofanzivi muslimanske strane, šta ste vi kao vrhovni komandant upozorili naše komandante? Pa izdate su neke naredbe koje sa zadovoljstvom sam primijetio da su iz glavnog štaba već juče tokom dana razrađene i spuštene do komande korpusa i niže. Naša vojska tačno zna šta treba da radi. Neprijatelj koji se približio našim položajima i pokušao da prodore treba da bude uništen, ali nećemo na tome stati, imamo legitimno pravo na kontraofanzivu. Vrlo je važno da je čitav svijet vidio ko je prekršio prekid neprijateljstva, a želim našim gledalcima da kažem da primirje i prekid neprijateljstva se značajno razlikuju. Primirje se i krši, ali prekid neprijateljstva je akt neposredno pred zaključenje potpunog mira, odnosno završetak rata. Muslimanima ni to nije bilo svetinja, oni su koristili se ovim primirjem prekid neprijateljstva dok se naoružaju, a u trenutku kad su procijenili da im više ne odgovara, prekršili su ga bezočno, to cijela međunarodna zajednica vidi i sada mi imamo odriješene ruke i gonit ćemo ih i uništavat ćemo ih.